Mutongoria wa bururi William Ruto nioritie mwena wa mung'ethaniro uthingate thayu na urumwe wa bururi hindi ria urabanga mitaratara yao ari ni hamwe na gutabania mirurungano. Encourage our friends in the opposition. We have no quarrel with them doing whatever it is that they are doing as an opposition to keep their oversight role. All we are asking them is that we must do this in an environment of peace and being patriots so that we can do that which is good for the people of Kenya. Akiaria hindi ya igongona ria gucokia ngatho kaunti-ini ya Nyandarua riria ritabaneirio kiaro-ini gia cukuru wa muthingi wa Wanjohi gicigo-ini kia ubunge gia Kibifiri, President ugite ni kihoto kia mung'ethaniro kurunga thirikari kuria irakiruka mihaka no matikahotomia uthii wa nambere wa bururi. The people of Kenya have spoken loudly against the politics of ethnicity. And they have instructed us as leaders to work together and to bring the people of Kenya together so that united we can forge into the future and ensure that we have a nation that leaves nobody behind. President niongereire kuga gukorwo na mung'ethaniro murumu ni guguteithiriria thirikari gutigirira indo cia muingi ni ciaramatwo uria kwagiriire. Oho President nieranĩire wĩrutĩri wa thirikari yake gukinyanĩria ciĩranĩro iria eranĩire kũrĩ mũingĩ hĩndĩ ya kambĩini cia gĩthurano kĩnene, akiuga mĩtaratara ya kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Kenya nĩ yambĩkĩtwo na mamwe ma maũndũ marĩa eranĩire nĩ mambĩtie kũhinga. Tayari shehena ya kwanza ya mbolea imefika, ya pili inafika before the end of this month, ingine ya tatu inakuja Januari, na tutahakikisha ya kwamba kuna mbolea ya kutosha na pia mbegu ya kutosha kuzalisha chakula, ndio tuweze kukomesha kabisa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. President urokumagaritio ni munini wa Rigathi wa Gachagua, maminista na atongoria kihiri niereire muingi wa kaunti ya Nyandarua ni ukuguneka na tabarĩra cia waki wa demu ya mai ya Pesi, waki wa gĩthĩi kĩa waru, cukuru wa university, guthondekwo kwa mabarabara, utambia wa thitima na mangĩ maingĩ ta ũrĩa atongoria a mwena ũcio mahoete. Handũ-inĩ hake Rigathi wa Gachagua ni ateterithitie bata wa atongoria gĩtarũ kia Mount Kenya kunyitana na kugia na urumwe. Tungetaka pia viongozi wetu wale wa UDA msiwaingilie hao viongozi, hawana makosa. Walikuwa wametishwa na kuuziwa uoga na kuteswa na kuambiwa watakamatwa. Huyu Kiarao aliitwa Nyeri akaambiwa atafunguliwa kesi, aina inakata rogo Huyu Kenya, huyu kijana mzuri alikuwa ameambiwa atafunguliwa mashtaka. Sasa watu wakutishwa na maneno imeisha, situwakubali wakuja nyumbani, situwakubali. Kaunti ya Nyandarua ni imwe ya kaunti iria ikoragwo itiganĩirio gĩtarũ-inĩ kia Mount Kenya, na ciĩranĩro cia President nĩ ikwarahũra mwĩhoko wa ũthii wa nambere kũrĩ mũingĩ wa kaunti ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.